ruterero kiristekenda we mubango jo kugukia naro tukiariria mantu jegie mpanga ya murimo jojwa cancer kankwire kagita konthe ukathuganiria kwithira ukiria nkima kana wina kiatho ukethira kana mbuga wina nyaka uthura nonja barugire mutujwa nice extra premium gitumi mutujwa nkima jwa nice extra premium muthikira jweruga nkima enthongi nkima ekuyana mpwe ena mushemujo muthongi na egukwa ugwe na nje kuinya ana bakubaga kurabe na vitamin na minerals iri kwendekana ndene ya mwiri mutujwa muthikira kana mungana jwa kilo 1 na kilo 2 kire nduke na irere ya kwina gwe nturene ugeta wholesale kethira ugeta shopping kwa wholesale ugeta supermarket ira wendete bila shaka ukethira mutujwa nice extra premium na kinyamu shere jambishori kuma nice rice millers kithige kinebo bathiaga nkurukia nusu ya muchere jura junthe okuimagine juri magwantere cia moya jokurukira ga kithine kia nice ko utigira no kwithira nyokira muchere jwao ni muchere grade 1 na ni muchere jo muthongi kabisa na wakinya kinyara nice digital city ara moya ugatonya kire supermarket yao unogure muchere mutu no jugure nyau kithine ukethira ukijona antu ara kwina guteri umba kwithira ukirara kwina antu mumba kutha bugeta bukanogoka bwenda kuthita nya michemanio kwina hall ya michemanio kwina petrol station ijire cia Shell mikawa ni 3 ni goka thura juro kwenda gutonya kwina block A B na C ojuro gatonya irio ibi theru irio bi thongi berugine ataalamu na nkuruki irio bi na ugima wina ngare kiumbe kana matatu kwina service bay njeru aria ngare kumba kwithira igite gwonogi unogoki na kininya kire kundi kana kinyama skuru ibuguchwara mibi bomba kuthira bogi kietwana ana betite kuinga skuru ukabaikiara nice bedro bagitutero boyga wanda kwitie mutu ringa oda ukurukira 0729661667 kana 0755200197 nice na nice extra premium na kila time ni nice ni thaijiri kiro kitaragia 13 karibu sana kire mubango ya chancha muka round ya isili twithira tukiariria mantu mwanya ya twigia round ne ya ruterero na of course mantu yegie kinya Kenya yonthe ruari twenda kwithira tukiariria mantu yegie cancer particularly breast cancer nonto mweri yoyo wa October ni breast cancer awareness month. Breast cancer ni nyimba ya nyonto mostly there kiwata ekuruti kumye kithiro ni wata tarume breast cancer ni wata arume okay tukitho tukiaririe mantu yana turi na coordinator wa mantu yegie cancer dene ya county ya Meru Shali Karambu karibu sana Karambu na thank you very much nonto bakweya mweri yoyo October twirwa ni breast cancer awareness month so exactly breast cancer imbi. Thank you Martin. Thank you Karimi County. Yes. Ambuka ethiro kirwaru ari na ndendo kethia kinya weru management team yonthe na nguritu muno ntu bakwithibu twatia kurona mpanga ya murimo ya cancer. Thank you. Mbita mpanga nontu umani mpanga nontu Karimi kinyo thinkari aru kirwaru ari kinyo kombira nkuire kauntu kamwe karaga kwa sa cancer ntikwira ikina cancer is complex na yama ingi tutumba kumieleza na kinyare tuwe kwa sawa ikina na kina katwitha tukelesa into bira twita risk factors kana into bira biombike kwithira tukithwania kuringana na research ribithitwe we contributor lakini teme yako yana kauntu kamwe nkwira this is cancer lakini nkambiria na kuwa cancer nimbi wa mbere pio kambue miri yetu ibithitwe tinto tunini muno twitawa cells chikairinganira chikabwithia kintu kingi kabwithia kingi makikabwithia mwiri yoku uketha yukari ukarimati na cells ichi system ile irutana na chongoi na murimo ya cancer poko karaika rimwe ni cells ira ndene ya cells ira twita DNA ntikunya DNA kana into ria bibithiti cell ira bikethira biena thina na thina ino twerekia kumenya imbi bya kosere yethire na thina cells ya ta system ira ya werethia ta kawaida ikambiria nende ucherana na inya excessively pura mwiri utiwitia nonturanda wa mwiri system ka mwiri witakia mwiri in demand yukaua cell na yukuana ke replace inge kundamenjwa na kundamenji kuthukangu ni kiro ingi nende kiri mwiri yuke ya kwitha yutititie na mwiri na yuke theri yuku produce na renku ochera na kwa cells matini
cells itichiarana kawaida bura twichi nguku ichiara nkale kauma kichui ya kura ya chiara cells keindivainda kana yaichitana na yaichitana itiwa kikyo kina ina kaiko kana ithera i cell yaichite kauma yili yili kauma inya kauma inyanya chika multiply wote oikinya cheterana tu ira chiacheriro oro kana ira chia multiply ro chete rikure kenda chicherana na rira mwiri yu rira cell imwe ya mwiri yu yambira irio cherana ichieta nuntu mwiri utiwititie ikauthurana mahali ara chiambiririo cheranira na chiothurana ikaumba kimuimbwa kira kinene nikio kirauika kwa tuita tumor na tumor imuimbwa nyothe itoyita nyimba ntimetha miri kansa ingi itichia tumor wetha no buchitawa tikambiche kimiro muno lakini tumemiwe kibwitawa na ntikwenda kwaria bacheru ari nuntunke yaringi matinyi bariri mantu iyo ntumetaka growth niyo itawa growth niyo tumor kikaimba obura cells chiuchera nao chiachera na mwanka itarimo kikanenea kikambirie ndi wi support kiongwa atia kikambiria kinya blood circulation ndene kyo irona muntu aita chibitari akerwa kuthirirwo indamu nontu ndamu yawe ni kunyua nimbi ndumuyumba yu na iu nio twita tumor kana cancer ya tumor kiri breast cancer no bukinya yo karika breast cancer ipati breast yongo ipati ithatu kwi pati ira ibwithakia na areria ribwithairwa kiri barabonkakia na kwi miberethi ire transport area na miberethi mostly nio iwatawa ni cancer sababu nyayo tutichie then kwi the outer part ire formane and formation tukauga this is the shape of a breast itawa tissues na ne wataila kwatile into bionthe nende kiri mostly cancer nyingi chithera chiki muberethi ni ira kuruta iria ara yuturiti ki nipo ya nyonto na ino kansa nyingi wataha na obura mwirire sababu nyingi tutumbo chieleza ende kiri ndact ukana ke muberethi yu cells ira orandi ene thukangiru arethukangiru ikambiririe ndi kundivaindira iro yikagwa muntu akiwa undi na muimbo nyontoni whichever part or part yonde ya nyonto areka imbira tumita breast cancer nontu nyontone yumite cancer kawaida inima wa kuringana na arairi whether ni akuru turi was cancer ekuru whether ni akiongo tu cancer ekiongo whether ni lungs ni lungs ndiru ari ndirenda twariria mantu ya breast cancer na yoyo mweri wa 10 yura twariria mantu ya breast cancer na mweri yo maka wa muno na pink karimi untengu inge ya pink no yonka nangwa nkarika na renda igira ngwe pink nto bakurika lakini mweri yo 10 yo maka wa in the world of cancer na ribbon pink ribbon represent hope strength na fight against cancer nto bwa rembe kirite pink nyani nte pink ngimbuga lakini mweri yo pink na ingwete kinyanto abengi bara wariritia pomba kwitha bati kumenya lakini mweri umu still umaka wana pink ribbon ku mark manto ya breast cancer So na manto ya mbiririe 40 years ago 1985 iro manto ya cancer has been there for that long very long even before then kanku arira mweri yo animirwe as the breast cancer awareness month is 40 years ago okay yes so karambu county ya Meru ni neri na murimo ya cancer because kwina bantu amaingi sana tibete ome nao sijui yo kwimbasi yo iroka rukiri ntukwanganire kuwita Kenyatta kuba kwendi achi ba cancer sijui kyawita Kenyatta hospital achi ni Kimeru akiba kwaria nao Meru ni etongerete na murimo ya cancer owe ya program coordinator wa cancer Meru statistics iri range na thank you Martin manto ya kensilva kwitheka mata anto ba cancer inde tuira chieni wabura manto yange yene ate ya uma nonto batu turi ero the department tutai kwende toi na kawaida tuteara kendeto chiti
Verified. tutimenya ku verify tua tariki ya nona ntuku ya nona basi nakamatira antu iraikia Kenyatta. Number 2 matini uni ruari ni kankari nthi rira antu bakua Meru ni yuri kansa kana kila mahali ni kansa komba kwithira ya imantu yategerwa ntuku imwe muntu akea kuya ruari akaua ni Charlie Karambu akiari yako Eru TV utimeo mwita murongo nonto mbithira ku na obundi ku. Number 2 ria muntu akaua ni antu bakansa kibe Kenyatta ata atwirire ni antu bana bari Kenyatta ntuku iyo. If they were 2 or 1 it was 100% Martin. Ruari ishali wenkare 100%. Kututemea kuua antu ba patient babonde be Kenyatta iba Meru nanga kithira turona ndateu twamitega turona obuni bwa Meru lakini kiuria kiunga choka ukichokia ringi Martin after mweri uyu 10 sababu nimbi NCI National Cancer Institute iba ku verify data kuringana na home of residence muno with the county na exercise iba amithiria tariki 31 mweri uyu ku patient betu barabonde be Kenyatta na Eldoret na KU na wherever any other hospital outside Meru tukamenya after tariki 10 lakini mwanka thai cancer center yetu to in around 4,000 patient ibo bara active bara baiku thai na kiri 4,000 ye about 15% yevo about 600 something they are women with breast cancer. Kare minority whether men iba watawa breast cancer ye kinyabi iba watawa but below 1%. Yes. Okay. Na to obunda thiria kuwa patient muno baraba watawa ni cancer ya breast ni ora nonto kinyari unda kwira twina around 600 out of this 600 we have 97 patients who are cured kinyawa that tutemenya kuwa at what point tuti mwanka yo amwachio cancer na rira orere nonto kinya rirambira iria kunywa ndawa cio mukipu erothi boya tutemea kuwa muntu ni oro arorere kana nicho lakini twina patient 97 baraborete thai from our cancer center na iu ni Meru hospital aki we have other patient na other cibitari ingi dachi turita cancer within Meru county. So are you saying asibara namba ya asibara cancer bara bukumenya thai ni 4,000 around 4,000 around 4,000 barabai cancer center barabai in our registry. Okay. Yes. Meru. Okay. How is the state of that cancer center? You know, a lot has been going on tuba nini. How is it? Ni operational? Ni tutairaji mwanka mtu akeja ena murimo jo cancer. Do I need to go to another hospital kana nkatutiro mwanka mbore? Karimi tuina mandaktari specialist at the cancer center yetu Meru na they are trained and they can treat. Na patient baba ingi barabeta no yabura wika kwa ni atetawa muntu atete ya wako tu ate amati Kirorie gitinkuma ko cancer yetu ya Meru ni treat patient na ni batreat bakora except patient baraba kwenda radiotherapy ni onka tutenio Meru ni ningwitikia kuringana na county government yetu raitirite ngwitikia very soon together twina the radiotherapy in Meru county. Yes. Okay. Now that twimwerire your breast cancer awareness month breast cancer yana atia na what really how deadly is it? Matini urabanda thiria kuwa breast cancer contribute about 16 to 17% of the total cancer cases in Meru and nationally. It is the leading cancer in women. Not only in Meru, even in Kenya. Yes. Nonto ukeotega kinyandata ya 2023 December irai ki NCI obranko buira data ya analyze after mwaka yothira Meru is around number 5 we are not number 1 na iu ni cancer sichionde lakini wetotega ke cancer hii wetokethera around 15 to 16%
ni cancer ya breast. Yes. Maybe ja Meru County kwethera kwina ene mitigation measures buku bithia nontu gutreat murimo yo ukathilonka kiria jiba baingi bakwira it is very expensive. Ene kwina obo ja bukamini ja thirikari. Ito yato akamini karimi nontu ndawa cia cancer na treatment ya cancer kinyama chini cia cancer chonde they are very expensive. Na ibu ntuona kelele ya cancer imejaa kila mahali. Temiro aki. Grupu WhatsApp changira mtu treatment nambi iu nyombita noise ya cancer. But I thank God nonto noise either positive noise. We are making positive noise. Oyaira tukumekia in this media room today. This is positive noise. Yes. Tuichumakia thirikari ni chumetie nonto ya maingi patient bateacha ndawa Meru Hospital na ndawa ini chithera chi subsidize. Ntemea kuito chia na free. Nonto ndawa they are very expensive. Lakini te umwe. Actually it's not even close to what they get outside the government hospital. Yes. Okay. Okay. So inkumia no twirire inkurikana no twirire karambu ati utumba go point out ni bibi biongwa bio cause cancer, you know, particularly this and this and this. Lakini kuna risk factors chia breast cancer. Yes, Martin. Kuna risk factors chia cancer na risk factor ito chigana kia mithembeli. Tukaua ira chumbikia kwa lolo hivi nandamu na iri tumbika buru. Uni matini tukuira mai matha tonyere liver wound etiri arerwa mbivinga na rawirwa. Same tukarimi. Kiri uwe na etiri arerwa atia sa baby boy. Kou kwithira uni nchiari ndi muka na karimi ya chiari ya muka itukuongela batu tukutha tuina riski ya kuwatwa ni cancer nkurukie kumatini. Kou that is one of the factor that we cannot do anything about. We are women. Number 2 ni miaka. Oburo okura bwana after 40 years no buriski chiaku cha kwatwa ni cancer ikuongeleka na inyunya yo tuitikanirio tibu tuthithia nontu miaka randari ni 5 years angu tionde ni oruari na inya uwete o matini na inya uwete o karimi. Boya thatu ikwirikana antu baraba temea bwita wana Kimiru menopause bara kinya menopause very late after 55 ikwirikana inya biba watawani cancer saindi ya bangi na ingi kuina kinya family history oya burambo etere mantu ya cells na DNA kote kuwa cancer ni watana ithunyo thinkwa family history kuina history wito kethira auntie brother sister mother on the border in breast cancer antu ya bibo tuira atiri twabera uwo kya guthumite muchiayu menya nyonto ekuboya umimenye kenda rira kwa untu kanini kakarika withiro ria wea na bungi nabuo the other factors nira batutumba ku modify twingwa ya kunywa nchovi muno kuira wikureta cancer kunywa thikara kana smoking namba kibionthe inyabio no because this cancer na kwithiro ra exposed to radiation kwiro ndigana mtu era wotiringa wambiche kibaraya ile uringa wari mwake kwa expose wakiri mantu ya cancer lakini tikankuwa nibuo katu batu buralime ni baua outside baua ukaringa wambicha ya kibara kana mbicha muno ya kuwatwa ni cancer kuitura kinyoka ya guthore exposed to radiation no watwa ni cancer yai na ukethira uri antu bara bethera beba nene muno banu bara twitane chunko obesity they are also exposed to this disease breast cancer those are some inkaichiachio ntaweta chionde no ntoburambo iriro te yo point na itethira yes now that uteyo to point to you know in your course tomba kurieri atia nindi is there a way yes kuina way Martin oya bura tu each risk factors ira towa icho modifiable kana ira tombikio change icho tungangana na ntu kuichira richiumia ni change factors number 1 whether ni utowa manto ya obesity tukaira muntu richiumia witaite kilo kendori iriambi uichirutaki antu baraba ina high risk ya kuwatwa ni cancer twachoka tukera antu bari ya eboya healthy diet
na twabera kinya kubithakia exercise once in a while kinya yo no yutethia bara baunya thikara twabera tafadhali rekaneni na thikara nontu thikara no itume ukawa twimbi imurimo ya kansa ona kinya bara baunya mbaki ngwitikia kwi antu baunya mbaki bandu kinya bwitubera rekaneni na kunywa mbaki nontu ni onkanjira tumbikia kuriria murimo ya kansa lakini ambavu yau yonthe bura tusisistai bura tumirakia muno bura bundetete aruari mantu ya screening wita cibitari guskirinwa na screening nacio cirio mithemba ina ti mithemba ina lakini kwina njira inya cia kubwithia screening njira mbere piu ni rawira wa ribwithirie self examination ya nyonto eku wengwa inya nyonto eku kona cionthe na wainya kona cionthe ukiawikwa kwina kauntu ucherirwo cibitari na iwe mbite kwira antu betu ruari wayaile iwita cibitari daktari wengwa akuthima nyonto yeku nio lugha ya kindaktari tumita clinical breast examination weta daktari akuthima wengwa boyana ni kubwithirwa mbicha kuringwa x-ray ya nyonto irana ichungu tumita mammogram nio ithithairwa antu bara bakinyite miaka 40 and above it is recommended tikuete thithairwa bangi na ya inya ni ireta wa ultrasound nio muno ni antu bara batikinyite miaka 40 yau niyo mantu yana ya screening ya breast cancer so self screening now that no ambiriri no twira ati kinya arume iba watawa ni breast cancer yes arume babwithirie self screening no and ndithwanirie muntu ya Phineas ya uri at least ni natonyama natonyama Tobrome with self screening does it apply kile atwarume matini kiumia georia kikuma lakini ndenda kueleza self screening imbi self screening kinyo itega umatini ukona uni kwibwo ukona ntirona kinya winto murume ukona nyonto ikunene asa india burerari yo change shape eyo nipo yawe kwambirio tonya saindi ya ndene kinya uno self examination eno ntotika wina maso cheku inya kona chionde lakini no kona kwibwo pokarika kinya uni self examination mitege bonto nkuwa atiri ka anto bamenye nyonto cio kumenya nyonto ku kumenya ntukwira ya change na tukiara kiondo ati point mati ndenda kueleza signs kana symptoms nonto bakiuria kiugwa uria number 1 ndenda kwaria mantu ya signs inkai kwamba kwithira kwina ingi lakini ndiweta inkai number 1 ni lamp kana muimbwa ura tuwire kinya nyonto ichi anto bau arume ukaona kamuimbwa kinya kono bwiri ku kweri no ucherwiro cibitari number 2 ni shape na size ukoona nyonto eku yo change shape eyo ikunene ya saindi na maybe kinya nipo yayo ikwambiria tonya na ndene kinya no bwiri kwa orin no weta cibitari that is number 2 number 3 ni ukainya nyonto nipo ukona ni kuruta gintu na muno eke akuruta ndamu iyo kinyayo ti kintu kikeya no bwiri ucherwiro cibitari na ingi ni ndakwirira ya na matini kwirite ngugire ndikwira ithatu kana ninya ndakwira imwe ni change ya shape ingi ni lamp ingi ni discharge na ingi ni change of color ukona yutunia ikukara yaka yo yurua into yaka yambiriria kimiru kimita kwirua ukona nyonto ekwe kwambiria kwirua either side imwe kana chionde kana the whole of it tafadhali inkwele nkanto betu buchiriro cibitari nonto ya buramba mbiririe kuwa kansa nyonto ni oraha na over 80% ibora kansa bakeo kinya cibitari mapema yes screening iyo ba ubate mebwithia awofe na miru baibeja according to your datas
Ameru ni beya nontu mwaka muthiru itwaskirinite close to 7,000 bara baskirinirwo for cervical cancer only na more than almost double of that baskirini for breast cancer nontu kawaida rira mwachie ya cibitari akatwika na kubwithirwa cervical screening ibwithanairua amwe maingi ibwithanairua amwe na screening ya nyonto na kukea kwithira ati one level ya nara twita MCH most of them baskirina breast cancer mostly as part of the ANC clinic so baba ingi ibethara baskirini na last year twaskirinite quite a number na ibeya arume mwankare u bamatini batini mwankare u tento murume yagu inkwenda skirinwa lakini for breast cancer lakini nkuthwania kabatona one of the signs ira ndaweta kukeyo karikana kauntu ya kau mbitika kia kinya bone ya nontu nyothi tuku arume bawatawa it is less than 1% batethera baingi antu iba kuya for screening na muno ria twina outreach ya kwiyo twinio Kenjai primary school tariki 25 iche mweri yu ria kwina outreach they come in large numbers utona antu over 2,000 over 3,000 and they are all screened. How often should I come for screening? For cervical screening it is 1 in 3 months na breast cancer it is almost, especially self-examination is regularly. Regularly, every time when you are free. I mean, when you are there, not you have it. Kire department yaku karambu ne challenges ziriku maybe bomba kwethra bwekudokera in terms of cancer yonde generally. Cancer yonde generally, thinira twini nene buru no yuwa mburi wethera ntibe ya screen late diagnosis muntu akethira na cherero akeya stage 3 stage 4 tena breast cancer kinya na cancer ingi kuya late uchereri na thina ingi ya ile ni research tutena data enough ya kuwa research ebithirwa nana na boibo tonere na Meru County Government that is where we are going now tutakubwithia research na kinya thaya swito kwimwe kuendelea in collaboration with Meru University itakubwithia research ya breast cancer na apart from late diagnosis tuina thina kinyayo nara maturene still antu baina misconception ya kuelewa kansa imbi muntu eta cibitari akero witu kona ka wina kansa atumwa wita ku verify wa murimo yu muntu eta akaura akaura akeya kuchokera ara achirwe stage 3 stage 4 na actually Meru hospital tha ibra tukuthithia kwina ka innovation kama tabwithiria turauwa muntu wende ara watona kintu ki suspicious yagarukira kwa turambiria kintu kiwitwa patient na navigation tona mwachio na kunindi kuma kliniki ya tuthimaira cancer aikwa lesi kurutwa biopsy maina thieta kanangi navigate is some of our CHPs akathananwa na mwachio amuingiria amuikia kuo ambukwa kliniki akahakikisha mwachio akumbukwa the next clinic available kenda tombo kapcha muntu mapema na ria resort iche muntu ikauma bandu atithana kwa nonto thina areo sometimes back kama acha thana kwa resort akaerwa ita cancer center kinya wa kare myogero ita cancer center utemutatiche cancer center imbi kinya kya kuthaka kaerwa ita wako ni family kou muntu to amulusi mbere ya kinya cancer center
abwithirwa counseling neelewa murimo yo akamatiti murimo yo inagani muntu akaura mwaka ukithira meri ile thaturi muntu rake ara complicated na stage atumbote thuka kou ni kimwe kia kintu kiria tubwithite Meru Hospital na itukona kiitethia achi muno muno. Yes. So Karambu nenda twithwa turi a bit candid. Kansa ni ora matini tukua cure rate ya breast cancer ni over 80%. Lakini uti ntuku ikinya ndaitari akwira ukora ita ukeya ita wa remission. Remission ni ndaitari akauga we kuringana na wakinya ibo tukendelea na mibango ona lakini atemeo kwira nurorere itaburu. Yes. Follow-ups must be there. Lakini oya buranda bwira cure rate is above 80% for breast cancer. Yes. Okay. I hope really Ameru muno baraba enturene you know I might look healthy lakini maybe the cells are there, maybe the regular checkups. I really hope anto baka sensitized more na baumire. In short, cancer the death sentence. Cancer is not a death sentence. Cancer is curable if detected early. Na baturi mboro twita tukina Meru twibera screen today, live tomorrow. Screen oruari ria moyo ruyu. Ruru mbo twita tukina. So Karambu wotwira some of the things irabo kubwith including kwithra boke thiatela mwasio cancer but yo mulukile, but we would want to understand as a county no to kwina ka feeling kalaka cancer ninge isana county ya Meru. Actually antobarua cancer niyo I mean ni number 1 then Kenya, but could demystify on to bow twenda kumenya exactly owe na department yeku mantu yara bomba kwitha bukibwetha cia kuhakikisha ati cancer ni kunia ni ya Meru antu ni bakomenya mantu ya cancer antu kinyali bakora murimo yo cancer. We would want to understand kuma kiri owe as the program coordinator ni mbibo kubwethia kuhakikisha ati mantu ya yonde ni yo kinyanira. But first kambire muthikiria na mutegeri wa weru ati nobati kwithra uri na app ya Zenka. App ya Zenka ni kambuni yokobethania mbecha. So sometimes mantu ni ya kuomaira wetandukene mbecha ikorea kwana. What do you do? Utichogote ina into no bienda we na biashara yeku na kidogo tukuelewa bora mantu ya karidha 2025 maisha ni ngumu kidogo uweta kure into mbeche ikorea kwana no kwenda tubecha tukai Zenkere yani kenda kuhakikisha ati uti untubo kuama maisha ne yaku hakuna kitu inakuama ukiakwithwa ni mbecha chio kwenda download app ya Zenka ruari kire Play Store na ukethra una ukitura maisha ya meya ya kuhakikisha ati uko stress free utiki ntukio kumakia umepanda kwa gari pesa itoshi unafanya nini. Zenka ni ukobethia up to 200,000 shillings. Wena app ya Zenka no ukobe mbecha chio kinya thiringi ngiri mana yele. So download app ya Zenka ruari na ukethwa nawe kinyewe maisha yaku yakiendelea bobo ya ukiakwethwa maybe wena app ye na no defaulted sometimes utarire mbecha usikwe na wasiwasi rea mbecha ira na uendelee ukoba ringi na kana ukoba na ukinyeita hujaweza kulipa no utop up ukakoba thiringi ngiri sile ngiri 5 no kethwa no kiendelea na kurea tu pole pole, kwa sababu Zenka na boni bakwenda kuhakikisha ati maisha yaku utibibi umekuwa financially. Dajile kilokete ndaika 45 tu nenda inkai sana Karambu twenda kumenya atiri ni bibibu kubwethia either kusensitize kuoria kuthima mono ntorene locally ntorene buru. As a county government. Thank you very much. County itokubwithe mantu mengi muno matini na karimi na kwambiria na gavana wetu tukwira apishirwe mbere aikire kansa nkoa anu chigintu gikiri nkoa kiturukira kwe arakiwata una araua kansa nyo tukurwo nyo Meru rasi wetu healthy Honorable Dr. Dennis kinyawe kwa apishwa as the CC healthy kinyawe kire kansa nkoa kuuka nkwenda kuwa kansa ina support inene muno kuma kirithirikari ya gavana wetu His Excellency Reverend Isaac na
apart from Rwanda uwa itwambiritie patient navigation in Meru Hospital ka mbue awareness. It is everywhere in this county using our CHPs chivitari chietu chionthe utigo wita uria kwarirwa mantu akansa ti mweri waki we are giving awareness kila mahali. Then tuina health education ire kwayanwa kinyayo on the ground ni health workers na tuina CMEs chivitari chetu chionthe cha level 4 na health centers most of them level 3 ituwite every quarter we must have a CME concerning cancer. CME ni continuous medical education ya staff wabongwa urabwita kwirikanania mantu na kwirana mantu na kwaya na update irio. Then at the cancer center ayabrambuire batu ituku to Meru Hospital tuina histology lab kumba kundiagnose cancer na ikambiria treatment. Tuina qualified staff uramba mbiriri na kuwa tuina oncologist, tuina nurse oncologist, tuina histologist, tuina pathologist na itukumba kurona murimo wa cancer. Recently bonere ngabana county CT scan na inyayo ni plus kiri department ya cancer not to also be used for the diagnosis of this cancer. Na bonge bura tukuthithia ngwitikia mbere mwaka yuyu thira matini tuketha twina ward ya patient ba cancer ki at Meru level 5 hospital tukethira twina laboratory ya tumita muno ya monitoring ya patient bara ba cancer nonto thinere ngithere reo imwachi tikumenya wethiri bwichi ya cancer center twiri mwachi umumbe kabisa akairwa naite akathimwe na ara chivitari anene level 5 laboratory ititherera ici kwitu kwenda kureta laboratory ara ya chiva cancer ki kumonitor ukamonita patient bakiawa treatment tukwenda kureta kinya pharmacy ono tunya pharmacy te o nya itu kwenda mireta o kenda achiba beya batonya cancer center baitura batura ba nite na itukurura kinya sitlatingi the four regions of Meru County mbwi kitu kinyanga bana kyarende toi tukarura sitlate imwe ya kwaya na ndawa Kanyekine Nyambene Timau na Meatheni. That is per the county regions. Na yauna yange maingi na screening outreaches ante kwenda kuwa matini lakini ituitite almost at by the end of this year together to almost at every ward. Awesome. Itubangite screening ina cha cover almost every ward in this county. Yes. You gather how often? Mostly gather twice or once a week. A week. Yes. Okay, thank you. Non to bother. What's your cancer na koromeroisha? Yes. Kanko lintere wabu. Both the diagnosis and the treatment. Sha ni kurwamira na inguita inku request kana inkuromba buru mtura wenda register sha register sha ni kurwamira machio cancer ni kurwamira ndawa ni kurwamira ithimi na baraba mostly baraba chivitari cha thirikari muno it is sufficient. Yes. Okay. So Karambu, as we conclude, you know, bomba kwithira bukibwitha cia mantu ya maingi sana kuhakikisha ni bukunisia ni bukuoria ibo sensitize, but then mantu ya yonthe ya boil down to individuals. Mtu maybe ayauna wimbo bwake mwirine na ati kwenda wita kuthimwa, so antonto ya baumbo berate because you might be doing enough fear of the unknown. Yeah, lakini wunde ya personally theta screening ya cancer and I should be ashamed of that. I have gone myself. So anto ya batu tuirate muntu yawe karimi na muntu yawe matini. Me have gone. Karimi has gone. Koi matini yake mwira. Muntu yawe matini na bange barabanthikirite bakari yawe ndaburomba tafadhali. Tuite twaskirino cancer imapema. Prostate cancer kinyayo ni oraha.
timenya bwire exactly the percentage kana the number lakini ni ora na ria tuketha turi on the ground twiskrina nontu tuka-announce na kila mtu aikua iromba riakwa ni ati muntu wendora aikua araturi twithire nontu tuketha twiskrina prostate cancer cervical cancer na breast cancer mostly na toromba bwinthe buya na nkibwira cancer ni ora only uyite chibitari mapema na ibu ntunku aruari tuate kinyanto barabate na baina tayari murimo yu mweri uyo 10 yo ba support tuba support antu barabe na murimo na barabate nione baraba wichitike piu ya karimi atetarua kinya wake agona mtu mwata njara mwira ruari twite amuthiata kuko tuwatane njara tionde mami betu my sisters daughters friends kila mtu katuwatane njara ruari twinde tuite twaskirinwe cancer in our nearest facility nontu cancer ni ora asante sana akimenyewe mapema. Thank you very much karamu nontu bakweya tikumekethro 25th twira bwina something tuina screening Kenjai primary yes Okay. to be announced later lakini it is there na tuina walk kuma MTRH Mwanka the same Kenjai market on 18th. This is in conjunction with a private initiative called Nalendi. Tukaithira tuiva join that walk to Kenjai market creating awareness that is on 18th. Then on 20th 25th the following Saturday ndo tuketha tuina screening Kenjai primary na kinya kirua they also have a walk on the same 18th na screening at Kinuru stadium. Yes kubo nkuromba ni mtu wende arari arowa ikwa cancer news screen tafadhali tonya njitokese. Yes thank you very much. Thank you so much muthikiria. Thank you ngwetikia kwithirwo kirwo muthikiria ara unthe ukona kaema rero gichiumiria umbe kwithirwo gitegerwa hatumbe kwithirwo tukirikiria ukienda mubango jo kukia jutana mbere rutero rungi. kuma ngogene ndonere jo toro bwathira